ko Mohamed Sadio Diallo wiyete himo noddire Metimed fewndo hande ko o woni yuɓɓindirowo mbodoji ɓurɗo e lollude to leydi Guinée. Hino noddire ko faransire réalisateur sabu yimoɓe ɓurɓe lollude ɓen ko kanko yuɓɓanta ɓe mbodoji maɓɓe ɗin hino wiye clip. Ko journalisme mi jangi ka université mais voilà hande ko clip men wadde. Réalisation en tant que tel fus mi jangare aynok sina YouTube. Mi waɗari kadi stage auparavant golli entreprise goto mais mi yawton hoore law wawi golle ɗe. Am fuɗɗi waɗugol clip tigi tigi bila e 2019 mais ado ɗum wari mi waɗi vidéo ji seeɗa bila 2017 vidéo ji mi e goreɓe an mi monta tout ça. Metimed kañum hino holli wondema himo yetti Allah fota sabu ɗe golle makko hino wallitade mo ngam wawugol nawrugol gurdam makko ɗa yeeso. Alhamdulillah hande oti si ndaari ɓaawo ndaari ka wonɗo hande alhamdulillah beaucoup parce que hande no wawde yoɓugol yimɓe fendimo no wawde faggagol famille hoore mum et puis no investi sude kadi seeɗa e piiwoyi onti no wawde waɗangol lon hoore mum besoin ji mum ɗin sonna hoore mum biyenji mum ɗin voyage e nder mum donc alhamdulillah. Wano Black M ko artijo tawayɗo mi yekkutayno mo moƴƴa 2010 2011 2012 et puis ko artijo tawaynoɗo hari rêve mon fop koye men yiidu men darodo men tirodo photo ma minnamo tum bonjour hay si o jabotako donc si Black M noddilan téléphone windanilan WhatsApp inilan no yiɗi golle an e no faala mo waɗanmo clip franchement min gari j'étais dépassé en fait ha kam on ɗo min gollidude min yewtude o noddaylan chaque fois donc exemple innugol que on tigi kenen haray habbaki hewtay niveau ji gono ton ma habbaki yimɓe gono ton waway gollidoygol e ɗum ñande gore sauf que ko Allah jogi golle kadi ɗe min waɗata ɗen kadi sago ames mi waɗi hande golle janggo ko mi watta kon ɓuray ɗum ɗo. Ko woni tun no alhaali golleji ɗuɗuɗi woniri ɗe golle ɗe o jokki hino wondi e caɗele heewuɗe. Ko domaine tawowo franchement c'est pas du tout facile parce que on tigi privé hoore mum ɗanagol moƴƴa min kam on ɗo langaɓude sundula parce que langogi kam jooɗi ɗo ko golle tawayɗe franchement on tigi ɗanota ko suffisamment moyen ji ɗin kadi si ɗuuɗa matériel ko gollirte kono satti moƴƴa bonay kadi watti ɗon ko renouvelé yoɓayɓe ɓen kene yoɓata ko kelɗi ɓe min gollitata ɓen kamɓe tigi ɓe alaka yoɓede moƴƴa ɓe ala heɓude mbuuɗi moƴƴa donc minen tigi alano ɓe ɓirame moƴƴa mais à part ɗum ɗon oui wano si on tigi gollidi institution ji ɗi ma si on tigi waɗani publicité wano vidéo momen no wadde ka stade ɗo ka ɓe on joude ɗon ballon ɗin noon ko vidéo ji tawayɗi ɓe yoɓa e moƴƴa par ce que na clip. Hare Mohamed Sadio Diallo o réalisateur jo lolluɗo nodditeɗo Metimed hino wondi e miijo muutagol ko ɓuri ni e ɗe golle makko.